Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengen nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boyding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dieng ku pesakat kami sukuten keluhan en, mersodip mo kita, asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukuten enda. Amen. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, Tempan Rembaru. Si bagini dok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas Yesaya bindu 65, ayat 17 so ayat 25. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 pitukan. Si mendok, idok ken Jehovah. Kubahan mo langit rembaru, deket tano rembaru. Ilupakan mo si masa-masa perlebih, jana odane engeten i. Bapak inang deket kita karinana, gati kalon ngojelma mengkelemoken barang kade si rembaru. Tapi oda nunggeut gabe tempan si rembaru. Cemalna, barang KDP si rembaru jai ngoi ipas dirintah. Tapi mula tempan si rembaru lot ngo ipas dirintah. Nabi Yesaya pesakatkan berita si merandal mendahi Israel. Jehovah ngo kibahan langit rembaru deket tanah rembaru. Kasamo berita idi idokkan berita si merandal. Kumernatikan ibahan Tuhan Jehovah langit rembaru deket tanah rembaru. Orang ngopelin Israel sambing menjalokan kade si rembaru jai ipas dirina. Tapi kala idi pe merasakan tempan si rembaru kan Tuhan Jehovah nai. Pengisi ni Israel pe merlolo ate. Gedang mau umurna. Ipajak jelma mau bagas janah iiyani sendiri. Ora gabe iiyani debah. Persida sampaikan lako iswani. Kala ipe gabe mbue duka-duka na deket pinemparna. Lain kan idi ora lot ne si mengerogikan bak memain jahat. Pedateken mo. Mahangga kalon ngotupeh tempan si rembaru sini bahan ni Tuhan Jehovah. Tempan si rembaru idi tikan rebak si masa. Gabe sada penandaian idi mo pengisi ni Israel. Oda neng geluh ibas pembuangan dauh tan debatanai. Karina kala idi geluh jolmit dekat ibagasan penjamotan ni Tuhan Jehovah. Pengisi ni Israel mengerasai hasil diula kalai. Keleng ate ni Tuhan Jehovah mendahi bangsana menetap deket oda mentadi. KDP si masa mendahi bangsana, keleng ate ni debata menetap ngo. Lain kan idi, kumernam belgah kalon keleng ate ni Tuhan Jehovah mendahi bangsana. Tok ngo iya perimbaru bangsana, asa ulang geluh kala idi, ibagasen dosa. Tuhan Jehovah oda ngopelin memereken kade si rembaru mendahi bangsana. I perimbaru ngopikiran deket pekila konta genep ari. Mersodip mo kita. Melias ate mo Tuhan mendahi kono si Satia. Beli mo pelin kono ibagasan kami deket genep te. Da tempan si rembarui di mo bangku genep ari. Amen. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, deket, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, enggo terlibat iwas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana. Juah-juah mo banta, shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.